Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te in jawain chibai kanbuk le thau acheu voin hi kumsang ni somni pali August nisari ani Bangladesh tual chung boina kalmek ka thu thar hawma US politics lama thilthleng thar lian taka oma tichon Middle East lampanga breaking news som boka tunruma hian chung tachu kanon report don hani nimin lama kanon report tong khan Bangladesh chuan tual chung boina rap thak tak antoka tharum thonain rampu matum chuaka mitam takin nunna anchana liamtur tam tak anum boka tichon Prime Minister Sheikh Hasina ani na tangin innuk dokin India ram lampanga haron raltlanta politics thilawanga anram chua sana tlan chiate ven himnan pek thin political asylum hanti chu British in hapek donawangin India rama ron tlan chephotin London hapan le donani ti kha kanron report towa tichon khatiang thil hathan nuwa khan sipai ho tulalin thunai na anlak thule interim sarkar chu andin donani ti anpuang tamaya mase Bangladesh mipuitele zirlai protester ta chuan sipai sarkar nuaya om chu andulawa sipai in sarkar lai lok an siam chu an pompui lawani ti anpuang zui ngal ani tichuan student leader ta chuan economist le civil society hruaitu Yenus kai hruaina nuaya Bangladesh interim sarkar chu din an phut thu an thelut ngal bok ani mun rang ranga sipai ten thunai na lain military coup hatlen na omnol towa mase Bangladesh sipai te hi an solveu lo nge ni rampum huapa boina lian tak a chualaya mo phurna la sarkar na chaltu ni chu an du chia lo nge voin lam chanchin thara chuan student leader ten an bai saile an nge nang hian Bangladesh president chuan thu chua hasiam ta Nobel Peace joy moina lodong to tu economist le civil society activist roitular takmai Mohammed Yunus chu Bangladesh sa sarkar lai lok interim government din turin president chuan hapuang ta ani Bangladesh president hian Bangladesh sipai hotulu ber general worker us zaman nena anin kom nuwa hethu hi hapuanga DW chuan Ahma Khan general worker us zaman hian sarkar lai lok sipai ten handin donani ti alopuang towa mo phurna engkim chu han kowa hanla donani ti alo sei to bokani hantia mase tuin nge chu sarkar thar chu kai hroi don ber ti ro chu chiang takin sipai hroi tulal hian a sei lo thunga mase thil lang chiang ro chu sipai te hian thunai na lak len antum lo ti chu a chiang in a hriata Bangladesh president Mohammed Shahabuddin chuan zirlai pol chu rang intelcom protester ten han phutangin Bangladesh parliament chu dissolve nein president hian legislature thria ani thu apong jarta ani Nobel Peace Laureate Mohammed Yunus office chuan thu chu hansiam jui ve ngala Bangladesh sarkar lai lok interim government dinna hian Mohammed Yunus chuan advisor ni chu RM tini ti thu chu hanlo siam towa mase advisor mai ni lovin Bangladesh sarkar hruaitulu berni na chu achal lai lok don ta ni in ahriat ani Bangladesh Supreme Court in quota system halo tin hiam to chu apom jui hani lo vek point mi puiten an du danang takin quota system hi ati top mai thaya han bai sayang takin Bangladesh sipai hotulu general worker us zaman chu innuk niamin Nobel Peace Laureate Mohammed Yunus hian president in hapuan ang hian Bangladesh sarkar hi hakai hruai jui ni chuan Bangladesh tual chung boina lian tak chu choble chilin hatop ngal mai in handring bok ani tichuan kumtam tak chung Bangladesh sa chung ko pakhatin rowan rel nuale kum sompanga chung jat mai chero rel nuaya oma Sheikh Hasina in Prime Minister nia ram haop nuwa Prime Minister Thar Mohammed Yunus si anvoi khat munatur hani don ta hani ama hi social activist ani wangle ramna le muana du mi hani wangin Bangladesh tual chunga boina dang thran khat tepo interim sarkar tharlak lu hani vele hian in than na hanai ma poin chaktakin boina bengdai tur hian malak zui hani hanbai sai boka hei hian zofa te chidagong hills truck lampanga nekchep na hanto mek po
athazonga anghong tel ngei arinom ta ani achan chu ramchung mun rang ranga boina te naule chi le chi namle nam hin kara boina chok chuak tu chu Sheikh Hasina hi ni tin mi puita chuan han puwa hei wang hian heng boina te naw tribe strong in kara Bangladesh sa boina lawam to thin hi Mohammed Yunus hian titopa halelam lelam te in biak na nei puya ramna siam pui turin Bangladesh sarkar hi voitam tak alongen to hani kan unaw zofa tetan Nobel Peace Laureate Mohammed Yunus Prime Minister Thartura han beisai laka hian zalena kol haen veto beisai na haumta ma se engthil nge lo thleng zelang ti ro chu longai changzel phot mai tiang US politics lam hoivele lokila Democratic National Convention in officiala presidential candidate tana hannem ngetak Vice President Kamala Harris chuan India taima chuan nizan zanrei lampanga khan presidential race sa running mate turle a Vice President tur chu athang felta hani Harris hian Vice President tan hian kumtam tak chung politics lolu chil tole ton khriat nga to tak mai Minnesota state ta governor ninachal mek tu Tim Walz chu running mate tan hian athang felta hani CNN chuan Harris hian Vice President tan Tim Walz sathan na phena hian thilom pakhat awma battleground state thren khat tele Minnesota che vela achaklo na mun state ranga Tim Walz hian nasatakin achoi kang thai tura anga yani anti Democrat Party lam chuan thuchua hansiam juya election day lampanin kankalmek ka Democrat Party te inpum khatna siama chomnung chawzel turin Tim Walz laka hian a party te chuan rin na nget tak an hatani ti an puang bok ani Kamala Harris hian Vice President tan hathangani ti hapuan nuloka hian ama hi ronfakjui ngalin Tim Walz si governor hania ti chuan hun kaltua coach na te zirtir tu na te alo thok to boka hei hian nasataka na thok thina ni ti hi anem ngeta ti chuan US working family santi na thok thin tu te chungkwa tangin anayo in Tim Walz hian ram hruaitu ni na chu haron chel donani hati tichuan Tim Walz hian Harris in Vice President atana hathang hi lom thu hasoi zui ngala hei hi kadam chunga choi moina kadon sang berani hati tichuan India taima chuan tukenjing lampanga khan Democratic presidential candidate Kamala Harris le Vice President atana hathan Tim Walz tachuan Philadelphia Hawaii khatna tan campaign rally hanai ve ngala hei hi Vice President Than Nuwa campaign masaber hani wangin Democrats Party tachuan campaign honna campaign kick-off atan han mangjui ngal hani tichuan heta hian Tim Walz le Kamala Harris te hian Donald Trump chu hanon bengal mi maya Donald Trump mai nilovin ha Vice President atana hathan J.D. Vance po hanon beina viau boka hei mai hi nilovin an king puilian ber Republican Party chu nasatakin han soi chaboka Tim Walz chuan Republican Party te chungchang soin an ni hi bokwakin han kalve frama chaklo le musitom tak an nia hrem mun lamatanga ron chuak thilmak sak tak an ni hati Harrisipon na tak takin habei boka helai hi chu luchil lutuk lo maila Donald Trump le running mate J.D. Vance tachuan aran ve in thuchua hanon nei ve boka anthil soi hi hain zul deuh thuaka Democrat Party te hian an manin ne na hanchang zolowa kominin thanpuya hian kaini min machon tur hian an party hlang hian an dingam lawani hantia tichuan dot soi mang Harris hian Tim Walz hi Vice President atan hathang chokta Vice President atana hathat don wang nilovin voter tamjok amhu theina hani baisain Tim Walz hi hathang chok ringota corporation lian tak tak ten Biden kha milem du chai koi thei papetang maya han chai koyang khan Harris hian nasatakin adu du zongin ha chai koi donani tin hanon soiveta ani tichuan zonom ta chu Kamala Harris le Democrat Party te hi chaklo tak chungin ankal ram zokami ti zona haumta achan khretur chuan Tim Walz hi tungenia hengmi nge ni ti hi ani BBC lampang chuan Kamala Harris hian running mate tur Vice President atan
tim wal sa thang hi thilmak takani antia achan hin bi chenglok teang Google lampang atanga hin lo zon du point Hamas sabera chuan countryat tur chu tim wal si Minnesota state ta governor ninachal mek tu ania tichon Minnesota state thi Republican rural nange Democrat rural na mun an pan hi ni hian han rural na mun ani lo ve a ani na diktaka chuan Democratic Farmer Labor tia han soitrin DFL party tranga Minnesota state governor ni tur hian Tim Walz si thantlin ani United States ta hian political party hi lian tak tak panni anuma Democrat le Republican party te ania masan ni panhi baka hian mun thren khata chakna tharui nainga tak mai party pakhat nauma chu Democratic Farmer Labor Party te hi ani tichuan technically a han chuya ani na diktaka chuan Harrison Vice President atana hathan tur hi Democratic Party mi nilovin Democratic Farmer Labor Party DFL Party mi ani mase Democrat le DFL Party te hi ankal sang lutuk lowa rampum huapa chorwal poin Democratic Party tenen hian inzom na thuk tak anaya policy anai sang tepo in Trumpton an nga joka azong in Democrat nen hian policy hi anin Trump tila adik berome atir lama chuan Democrat nen hian in hal takle thokho thailo ania masatun nu zela hi chuan Democrat Party te hian rampuma an thilti thaina mangin Farmer Labor Party te hi an control hani deuh bermaya Sarkar siamna tur konga po thokhowin kongsang tranga in thop tonin hanom tareng jok ani hetiang hinima sela BBC chuan Democratic Party chungami ani lowang hian Democrat Party tana ke chiat na thentir thei ani rualin inpum khatna tana DFL Party ne na suizom tu poimo tak ani thei boka chung thil panhi chu Democrat Party te hian Vice President tana han than chua Tim Walz lakatang hian hantok thei ve ni anti tichuan thil chui chiang tu analyst ten han soi zuya hanrin dan han soi zel dan chuan khovel mun tranga politics an kalpui thin danang thawin Democratic Farmer Labor Party mi Tim Walz hian Harrison ne na hachan theina tur hian thei topin campaign a hian apui nge yanga masain thanni polling day hathen main senator candidate ta chu thak theng danglam ngai haum nual donin hariata Democrat Party tranga senator then khatte pai thain Tim Walz Party Democratic Farmer Labor Party trang hian senator then khat an din ve aphut nan ring bok ani tichonin thanma hawa trangin Democratic Party chunga hian ke chiat na chuan hathen thain han hreboka November tha presidential election day polling day han ti chu halo thenganga ne na hanchangani chuan Tim Walz hian a party chunga tangin sarkar thar ruangam din na ni na poimo le chanvo poimo then khatte a party mi le saten han chanve hi aphut ngei han ringbok ani kumsang kha jakua somli chhovela tangkhan Democratic Farmer Labor Party te hi han loading tana tichon hun local zela hun rai tak chung Democrat ten han control an nuaya omma sela thunai na changtu le Vice President meu aloni to chuan Democrat Party te dudanangang hian aom zui chu andring chialo hani Minnesota state chunga hian Democratic Party pangaya in Farmer Labor Party te hian manson joka achak po hanchak jok boka tichon Democrat Party te hian fing takin inrem na siamin han tho puizuita hani hetiang bok hian US a hian Democrat Party te hian thilti na mun han nei boka chu North Dakota ani tichuan North Dakota hian Democrat Party te chuan thopui lian tak mai han naya chu Democratic Non-Partisan League Party ani BBC chuan thilom thai chu Vice President atana tuna Kamala Harrisin athan chua Tim Walz hi Democratic Party mi le sa dik tak chu hanilawa Democratic Farmer Labor Party mi hania Democrat Party chunga hian Vice President om khan tak mai hanom ve boka chuti rualin North Dakota lampanga anthurwal pui Democratic Non-Partisan League Party te hian lungoilo na haumang empty chu zonalian tak aoma Harrisile Democrat hian han that pui viau thaya chuti rualin an chet pui viau thai bokani hanti
US history local toa President ten han number 2 tia han soi mai Vice President din mun hi poimo te chiama han ngai lawa tangkai na han nei lutuk lo ni in han soi thina President thanna automatic in panni na chuan Vice President ni na achal zui mai thin hani mase kum zabisom ni na lai hol vela tang khan Vice President chu da poimo han tial tiala Senate President ni na hanaya session poimo tak tak akai hroi boka vote in book tok le thutluk na siam thailo thil haum changin tie breaking vote athak thai thin boka chu chuan ram hroi na konga hom za thui tak anaya Federal Administration Vice President hian mun poimo tak anchang chhota ani Reuters News chuan Kamala Harris hian US Midwestern vela vote tamjok Kamala Harris hian amu bai sein timwal si athang ani mai thayani antia mase Democratic Party mi le sa dik tak te Vice President atan hian thanom tak tak anoma mase ni hi thanglawa an tho pui party tanga Vice President tur Harris sin athang hi lungoi lo thren khat anom nualani anti Sky News Australia chuan US presidential election borok thir chuan Republican Party te an tho maring hlea Donald Trump po sang taka ain vor chhozel nia halan lain CBS le BBC ten rampum huapa poll result anti chua tharbera chuan Kamala Harris sian nasataka maron son zelin in nai tak maya hanamta heng candidate pani te hi neck and neck antiang dewin khoi state ta po in pai thathai din huna handing ve me kani antia poll result tharbera tang hi chuan Harris hian Donald Trump hi rampum huapa khai khom chuan point khatin ale pelani anti Trump campaign team ta chuan hetianga poll result anti chua hi rin tlak anilowa mase black le female voter thren khatte Harris thop zong hian han betani ti chu han poma mase media rin tlak lo tak tak mai poll result latu te hian Harris hi sang taka han dalui mai maya in than ma vote lem le thop tulem lo nai trau hian omzia hanai lowani anti engponi se November ni riat alo thlenganga mi puitan vote an thlakanga tunge tlingzoka tungen duzok tak tak chu achiang tura ngai phot mai teang hetianga ramchunga politics manga hanin baimek lai hian former US President Donald Trump tha tum tu hanumani ti CNN chuan Lizan Khan han pongjar le ta hemi hi Iran ne na hinzom na nei Pakistan mi Donald Trump tha tuma beitu hania maselo chamani anti CNN hian report an pek danin Justice Department chuan Pakistan mi pakhat Iran sarkar ne na hinzom na thuk tak nei chuan former US President Donald Trump le Trump hunlaya official hlui thren khat tenen tha tumin US sa aron kala former US President Donald Trump chu a target lianber ania ama hi kumsomli le paruk mi Asif Merchant nin New York khopuya haron jinlu tani anti Roman na hanai dan chuan August thatop lamemo September thatir lampanga hian Donald Trump le top official launito thin mithan khatta chu tha tumani tin FBI investigator ta chuan report an pebok ani tichon haiwang hian Brooklyn New York federal prosecutor ta chuan alaka hian thubuai han thelut ta ani he thu hi FBI ta hian han jebrei le maya July nisom le panhia khan United States chua san atumlai mekin manani ti prosecutor ta hian han soya politics thilawanga tual thana thlentir tumani tin han pu boka FBI ta chuan ama hi chuizuin hanen thlazui zela tual tha hatum ngayani ti hi FBI ta chuan hanem nge nuwa July nisom le panhia khan man hanita tuna hian federal custody haume kani hantibok FBI ta chuan ama hian Donald Trump le official lonito thin dangte atarkat te hi ama hian tha chu atum chialowa mase heng atarkat te hi that turin midang roi atum jok nein han soi boka Pennsylvania state Donald Trump tha tuma bay ani ma kareng mozat kalto tang khan hepa hi FBI ta chuan han lo chui to ani tichon Butler Pennsylvania khan Donald Trump chu tha tuma bay ani ta mase kha thil thenga khan in nam noi na hanayam ti chu uluk takin chui zui le
zona chi hrang te zo zu ania mase Pennsylvania state ta thil thleng nen khan in zom na anei ti fin fiana tur khi mu tur haum lawani hanti ti chuan kumsomli le paruko pa Asif Merchant hi tual tha tum satliaringot chu hanilo top maya Pakistan ta na ramdanga en thak na thok thin tu intelligence agent ani tin FBI ta chuan han soyani hantia CNN hian report an pek chunjom dan chuan hetiang mi ni wang hian US Secret Service nena FBI ta chuan an hlan zui ta ni antibok ti chuan CNN hian report an pek chunjom zel dan chuan prosecutor ta chuan rom man na akalpui dan hi fing tak le felfai tak ania atha tur Donald Trump le midang alisa om te hi that turin mi chi hrang royatuma atana en thak na thok chunjom zel turin mai chia pakhat aroi boka ti chuan mun hranga voile khata Donald Trump le midang thren khat te tha na rap thak tak mai hatlen thut nuwa mi puitangai tu na hroi peng thai turin nor hoi hota kot khera boina siam tu tur mi somni panga vel chu roi tumin ruam man na alo nei sa vek to bok ani federal custody a haum nu hian ama hi thuzo fia ania asoidan chuan US sarkar nilovin United States chunga hian Pakistan le Muslim khovel ti chhavek du tu anoma hengmi te hi bei katumani hatia ti chuan heng ami bei tum te hi mi pa ngai mai han nilowani hatibok CNN hian report an pek chunjom zel dan chuan hei hian Donald Trump thatum hian Iran hian malanga yani ti rin na hi nasatakin anem nget chhozela Donald Trump thatum tu nia hriat po hi Alisa han tambel ta hleni tin National Security Official ta chuan han soyani tin CNN chuan han report bok Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC an top general Qasem Soleimani tha ani chungchanga khan Donald Trump president hun lai hani wangin Iran chuan Trump hi an holhea ama hi tha an tum thule vau khan na tumenge mozat chu Iran hian halo peto bok ani ti chuan khati hun laia official poimo te advisor hluitele John Kirby ngei po tha tum tu an lo om to chungmi ta chu man an lo ni to bokani hanti hetianga tha an tum jong hi Donald Trump president hun laia US official poimo tak te an ni hlom ani US National Security Advisor hlui John Kirby thatumna po Iran chuan US dollar nuai thumzat mai pek alo tiam to bok ani hei hi mimal pakhat nena han pek turzat ania atran rol pui midang nena hengjat chiange han pek ang ti chu hriat ani lowa Donald Trump le annuaya official poimo te that tur hian Iran hian sumsen hi alo hrelo viauti chu hetatang po hian achiang viauta ani tuntruma Pakistan intelligence anman po hi Iran chuan tunthleng hian inrol na hethila hian kan nei lawani tin an phazui zela United Nations Iran Permanent Mission thupong tu chuan Justice Department thuboi chungchanga zona hi achanga hemi chungchanga hian US sarkar tangin Iran chuan report kandong lawani hati ABC News chuan report an pek danin General Soleimani tha ani chungchanga Iranin thungrul na kalpuya tumdan hi khovel dan jongjong kala thilti tumna ni tin han report boka hetiang thil hathena wang hian US former President Donald Trump ven himna chu khawjok le film khurjokin kalpui chunjom hani don ani tin ABC News sian han report bok ani Attorney General Merrick Garland chuan tholani nimin lampanga khan US top official loni to thin te beitumna le American ram himna tichatura beina kanto thai jongjong lakatang hian ven himna khawtakin kalpuyania heng thil hi America ramchunga hian thentir hani don lawani tin hapuang bok ani July ni sompania hetianga poikhoi tumle former US President Donald Trump thatum tu anman to hi hunrai takchung FBI te hian anje pawangin mithren khat chu anlungoi lo hlea Federal Bureau of Investigation FBI chunga thunai tu sang tak tanen Asif Merchant te hi an thok dunani tin CNN chuan mithren khatten han puni hantia maserin lolama Iranin avauna le
Donald Trump tha tu mani thu chung chang hi US House committee peng rang le thunai tak ten ngai mo bera hanai ta ka wangin FBI hian zep zui zel ngam lovin Donald Trump le ama thop tu mi poimo dang te tha tum tu hi anman taringotani tin han pu bok ani Mashe Justice Department lampang chuan hetianga nu chui tu investigator tanena tho ho na hanai omang hi mu chua hengma haom lawani hanti ve thung engponi se Trump hi FBI te hian han phiar ruam ti chu tundin muna chuan fin fia thei hani don lo chiang sa phot maya he thu thar chungchanga hian chanchin kan bu sailai thleng hi chuan Donald Trump hian oka engma saizui na halanai rilo ani hetiangani mek lai hian Middle East lama po thil thleng thar haom chhauzela Russian President Vladimir Putin chuan Israelin Hamas hruaitu han tha nia rinhlel chungchanga Iran hruaitu sangbar Ayatollah Ali Khamenei nena insum turin ngenna thlenani ti Reuters News Agency chuan han reporta mase hetiang hian Putin a hian angen hanring chialo thung ani Iranian official ta chuan The New York Times nena Ahma Khan report anlo petoa Russia chuan Iran tranpuina turin advanced air defense system le radar equipment chikrang ta chu Israelin abailet po anlo inven na turin apeni ti anpong zar toa ti chuan heilo po hi Iran tranpuina tur ral thuam thren khat ta chu Kremlin atangin thon bel ani donani ti The Times of Israel chuan han report bok ani Reuters News Agency chuan senior Iranian official tanhen atanga kan thu don dan chuan Russian President Vladimir Putin hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena Israel nena phubalak na han kalpui tur chu daudal na hanai khan lowa mase Israel civil mi poisai lo telaka chetna rap thak tak thlentir lo ture ro chuan Ayatollah Ali Khamenei nena hian Vladimir Putin hian angenani anti Hamas te hian an nena thupetu berle thunai na sangbar changtu Ismail Hania chu tha ani takawangin thupetu turle ayo tu tur hi an mamo viau maya heiwang hian Hamas te chuan man mo takin hama thak tu tur hi an ngai tu ta India taima chuan nizan darko vela khan The Times of Israel chuan Hamas te chuan Ismail Hania thak tu turin Hamas leader tharatan Gaza Hamas hautulu ber yahya Sinwar chu androt feltani ti anpong zarta ani Hamas te hian officialin yahya Sinwar hi Hamas Politburo Chief Fatan anpomani ti anpong jinghala yahya Sinwar chuan hetianga Hamas hautulu ber an leader beratana ruat ani tak nuwa hian thutoite asoya Israel hian kanlaka poikhoina halo nei tole Palestine mi puiten nasataka hantor na hi phubalak na ropui berchu kan kalpui donani hati Hamas so hruaitu thar yahya Sinwar hi hunrei tak kalto tangkhan mi pui ma inlan na halanai lowa The Times of Israel chuan Hamas Politburo Chief thar yahya Sinwar hi thasom kalta vela khan Israel ramchunga poikhoina thlentir tua mophur tu bulpui berani wangin Israel chuan ave zui ranga te John February tha khan video footage pakhat chu ti chua ania hei hi October ni soma video hi athalak ania Gaza tanela achung kwatanena ankallai thalak ania IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan he video footage shanti chua rol hian press conference anai zuya Sinwar hi kanman malo chuan atop don lawa athiemo adamemo poni sela Kovel khoi muna po big botuma sela athlen chin hakotop thangin kanum zui zeldona mitam tak poisai lo tachunga tual tha na rap thak tak thlentir tu Sinwar hi khovela nungdamin hunrei tak chung haumdon lawani tin halopuang to ani Middle East indona kalme kale Iran nena hanin kar chungchanga te thuthar neuneu chuma mase tuntuma chuan thui tak Middle East chanchin lam hi thirji lo phot maiteang ole khati jong kha tuntumatana kan report thai chu niphot sela kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan ngen chewa video thar kan da te hinlo don jungjung thaina turin notification bell darlem khaklekin ola hiloda thau donia